Rushini rwa muthenya wa Jumamothi magana ma aikari kaunti-ini ya Nairobi marokete thingira-ini wa iregi thengia wa heho nene igongona-ini ria gukinyaniria tabarira ya kuhura ikundi njeki president akihiukia ria marokirira mubango uyu. Mimi nataka niwaambie wale wanapingana na sisi kwa hii mambo ya empowerment, wachana na hizi ya hapa ambayo tunapatiana leo. Next month tunapatiana shilingi bilioni 5 kwa vijana ambao wanafanya biashara, kwa sababu bottom up ni kutoa wale wako chini tuwapandishe. Athiete na mbere gutetera mubango wa thirikari yake wa kigena kia Hasra akiregana na riboti ya ica ikuhĩ ya gikundi gia gutetera ihoto cia mundu gia KHRC kuga kigena giki kininwa mugitire na umithio thengia wa gukorwo minister wake Wycliffe Oparanya na mwandiki mukaru wa biashara nini Susan Mang'eni ni makoretwo magiteta ati kigena giki gitirarihwo gia kombo. Shilingi bilioni 72 imekopwa kupitia kwa hazina ya Hustler Fund. Kila asubuhi, every day in the Republic of Kenya, wananchi 10,000 wanaamuka kwenda kukopa pesa kwa Hustler Fund na wanalipa muda wao ukifika. Nianyururiti ya ng'ethaniri yake ya uteti akiuga mahana inegene ria ciura riria ritangigiria ng'ombe inywe mai amu mĩario yao ndĩngĩtũma ate kĩoneki gĩake kũrĩ bũrũri. We will not succumb to the blackmail of one term. We will not succumb to the threats of one term. We are committed to the transformation of our nation. We are transforming our country. President oho no ateteire mubango wa thirikari wa marihi morigiti wa SHA akiuga ni uhete ya Kenya aikiro ciothe mieke ya kwamukira urigiti na uhuthu hatari muthutukanio. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.